Alright, ayan, nimbag nga oras tayo amin na sangapada. Manibod dito yung Nemars Studio, masarakan dito yung Sitio Lubot West, Talingaan, Lawag City. At yung arod manay na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Dato'y manen ni kasin yung Yong Ruiz. Nga umay manen mangibasa ken mang ted biag iti may sa nga pakasaritaan nga iti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakada. Iti problem of the day ni Tirio. Iti probinsya, iti Isabela. Anya nga tat parikot ni Tirio. Padaanan tayo mga kasin antes. Alright mga kasin, hindi nga rot irogin nga ibasa. Deti napadayawan nga surat nga may kanbiag itang malem. Kanintay ito balakadan. Agapo ken ni Tirio. Iti probinsya, iti Isabela. Alright, sagudayan nga rot ti surat. Ni pagayam tayo nga Tirio, iti probinsya, iti Isabela. Dear Kasin. Iti deti nga gundawa, inti nga roden amuen, ken denggen ti panakaibasa, ti pakasaritaan ti parikot iti biag ni pagayam nga Tirio, iti probinsya iti Isabela. Kastyuman ti linaon ti surat ni Tirio. Dear Kasinyo, sakbay man ti amin kablawang kahit tinaimbag nga orasyo di ta Nemars Studio. Hasta may tayo nakablaawak, di kiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya, iti deti nga programa. Naawis tirignak nga mangibinglay ti pakasaritaak ngamin agdua-duaak no ituloy ko ti panagrelasyon ko keni Arlene nga agdama nga kalive-live-in ko. Wen kasinyong adda panagdua-duak angem ti makadakas adda maten mariknak ka panagayat ken kuana ken kasamatan na asidigmatan tirik na dagiti anak ko ken kuana. May saak abalo kasinyong ket nasakit unay para kanyak ti ipupusay day di asawa. Nga gapoy iti panagliday ko ket jak na pupuutan nga nabaybay agtag iti anak ko. Kadimbag laengen taadda ni Arlene nga nangas asikaso kada Vincent ken ni Vivian nga anak ko. Kadyak na pupuutan nga naregreg tiriknak ken ni Arlene kabayatan ti inna panangas asikaso kadiket anak ko. Ngem no apay nga agdua-duak kunak kasinyong daytaman ti innak inuten nga salaysayen tabaring no may kandak tumet iti balakad. Kasi man nga rod nga irugik ti amin kasin. Ginaman tapay kabagis. Gusto nan kabagis. Yaman ni kabagis ni ken. Ngamin nabartikan. Isto na dahilan, kat ni agawid ka pa eh. Ala, jakpe nabartik ko na. Sakto lang mabartik. Malipat ako, ipupusay di asawa. Alis na uminom ta. Laos to na ka din. Mom, kabagis Tirio. Saan nga gapot api mo sa di asawa? Agsarding mo tibiyag mo. Ano di kayo mong asawain kabagis, Nick? Katlaglagi pa yun. Adda palaing da Bibian ken Vincent anak yo. Gapot awan di asawa mo. Asino pa nga ti mga sikaso kadakwada? Babam dagad anak ko tananakim damatan. Ang talaga nga jackpot malipatan. Nasakit para kanya kabagis ni. Alamawatan ka kabagis. Kasta nga talaga ati bihag. Adda umun-una adda maud-udi. Uwan nga maapay nga ni pailaeng met bakit ko. Kasano pa nga rod? Tagiti anak ni. Kasano pa nga rod? Ala. Tarong tipang panunutem kabagis. Kasano pa nga rod kita anak yo. No pati si kakat mapukaw da iti biyag da. Kabagis ala. Uminom ta pa. Alas tustunan. Ne, kas taon ni Bartik mo ne. Unay kamatan kabagis. Ala. Gusto na din. Tay tulnog kan. Kit ni.
rabiin. Sapsapulin na kati kita anak mo. Vincent. Bibian. Vincent. Naturog na siguro. Ay, kita si Ripik man. Ay, awan damad dito sila da, nga duwa nga kapsat. Sa dinong nga tati na pananda. Vincent! Bibian! Ay, salbag na kiti nga ubing. Ano ti oras na awan da pa iti balay. Ay, baka turog ka talaga. Bigatin. Sakit na ulo ka. Malagip ko. Awan da Bibian ken Vincent iti silid da iti sumangpeta iti rabi. Sa dino nga tati ayan da. Vincent! Bibian, anak ko! Vincent! Bibian! Awan damot lata diti silid da. Sa dino nga tati na pananda. Nimit ninong ko dahil sumungad dito balay. Ninong roman ngagpaiso. Ay, Iriyaw, Baraw! Iriyaw! Mabid lang, ninong. Ninong ngagpaiso. Oh. Apeda kayo, ninong. Ay, kumusta kayo kalaing mat, Baraw? Nakita nga naginom kayaw kini Nick Idirabe nga kabagis ba? Ay, wala tadiyumot kayo ti makinom kada kami, ni kabagis Nick, ang aninong. Ay, sa anak mat una nga manginaw. Kaya, kumusta ka? Kumusta kayo nga aga-ama ko na kumaa? Ang amok nga awan dagiti anak mo ditaw. Ha? Kasano nga naaman yung nga awan dagiti anak ko, ninong? Ay, kasanaw. Iti rabi sinipsiputan ka, iti panangitulnog ni Nick ka, iti balayaw. Kastaon na iti bartik mo. Idi sakbay nga makadanon kay iti balayaw. Ha? Nakita siguro da Bibian kini Vincent. Nga nabartik ka manin nga agawid. Aninong? Ay kastaon na iti tarayda. Nga napan imalati, nga napan iti balay da antida nga Arleng. Ha? No kasta. Imyanda yanda Arlene, ninong? Ay siguro Iso siguro at tinagturugan da. Takastaon ay siguro butbuteng dan. Ay nabaraw, isarding mo ngamin hindi ta pa nagbarbartik mo. Nimot ninong. Maawatan da ko maninong. Nabit pa'y di ipupusay di asawa. Why maawatan ka matkede baraw. Anyam ko mapanunutin mo dagiti anak mo. Nasaan mo ko mga lablabsan ta inom mo, tano agawid kan, uri asin no mo, dagat mabuteng mo, naglaro kan ubing pa'y Bibian ken Vincent. Ninong, ala, mga rod na sukunin ida, di balay ni Arlene, ninong. Pambarak to kasarita ida. Ala kasaritab ka na sayat, ida iti panagkarim ko makadakwada, nga saan kan nga agin inom baraw, katnay. Baka mabaybay am dagiti anak mo. Mabaybay am pa yan ti panagtrabaho. Malawang nga ron, ninong. Agyaman ka, ti pamagbagayo kanyak. Alakat, agyaman but no tong palam dagita, dinggam dagita pamagbagak keng kabaraw. Nakakaasip at dagiti ubeng, napukaw da lang nga ron day di inadan, amangan no mapukaw da kapay. No kasta nga tultuloy ti panagin inom mo iti arak. Alawan, ninong. Gyamanak ninong. Inakaro din ninong, tasukunig di kita anak ko. Alawan baraw.
Ay, si Kagayam. May, yamanak, Arlene. Ada digiti ubing ijay kusina. Mangmanganda. Mangmangan kami kunak kuma. Ay, nakababain mo. Ay na, anya ko mati nakababain. Wala ta dito'y dagayang nga imyan. Sakit magipangpanganda pa iti armusar. Umay kakit di makipanganan ayan tangeta ka dito yan. Saanen? Ay na, saan ka kag nagbabain? Alam nga rod, mapisina kon. Diyak pa'y nakaluto iti kanin mi. Di ay tamot ti kunak. Ala, umi kakit din, saan ka nagbabain? Vincent? Vivian? Auntie? Oh, ay, adda ka magganam dito tatang? When, barok, balasan ko. Inawis na kami ni Antiyo nga may agarmusar. Alakit, agtugaw ka nga ro din tamakigad kada kami. Agyamanak, Arlene. Tatang. Oh, Vincent. Api nga napartik ka man dirabiin. Win nga ro, tatang. Bibian. Mabutbuti nga kidirabi Agbasing-basing kayo nga magnangagawid. So nga, nagtartaray kami ngay medyo balay daan ti Arlene. Kumakit saan kayo ngay may dito. Taapi ko mga mabuting kay kanya. Uri no nabarte ka kumatkit saan kayo mat nga ananuin. Mabuting kami lata, tatang. Vincent, ay na, bebe amlata idahan. Kasta, bayam tasyak ti mangilawlawag katakwada. Ang api ngamin ngagbarbartik kayo, tatang. Vincent, Vivian, dungig kayo kanyak. Auntie, agbarbartik ni papa yo, ni tatang yo, ngamin, nabiit pa nga pimusay day dinangang yo. Kahit nga malipatan, gaputa, nasakit para kinkwana. Ay, sapi nga rugda kami, auntie. No kasta, aginom kami mat iti arak, tapno no malipatan mi, auntie. Ay, saan nga kasatikay ko asaw and Vincent? Ay, diyak kaya ti arak, auntie. Nang runaking ka, Vivian, ubing ka pa, kin babae ka. Ay na, tikay ko asaw uminom iti arak ni tatang yo, tapno no iti apagbiit, malipatan na, day di ipupusay, day di nanang yo. Ngem, isuna na tainganan. Kabailan na ti uminom iti arak. Ngem da kayo, ubing kay pa. Kaya iti ka anuman, saan kayo uminom iti arak? When? When, auntie? Si kamat ngamin, Tirio, Arlene. Isarding mo kumanda, ita pa naginom mo iti arak. Alam, maawatan kamat kit di. Angin, panunutem na kita anak yo. Mabaybay am ida, no kasta nga kanayon tir aramidem. Kasanupeng nga ti pa nagbasa da. Trabaho. Di kamat magitkitan nga manggad para kadakwada. Iso nga idjam kuman iti arak. Sursurwem kuman nga. Lipaten, day di asawam. Gaputa adda pala di kita anak mo nga mangnamnamaking ka. Narigat namin ti makamove on, Arlene. When adagditan. At amumat. Napadasak mo tin, dinapaay kini ayan. No pa'y sa anak nga nabalo, ngem, talon dagiti kinadenak nga lalaki, ngem, pasig damot nga, nang loko kanyak. Iso nga ita, singgelak pa'y laeng, awan ti anak ko. Iso nga kaay-ayok unay, no umay digiti anak mo ditoy. Iso nga saan mo ko mga, saan mo ko mga paritan ida nga umay ditoy ta. Pakaragsakag launay, nadada ditoy, tadakad kadwak. Wen tatang, kaya't may nga umay kanayon dito yan ni Auntie Arlene, nag-iimas ti makan. Wen nga rin tatang. Nakababain mo't anak ko. Anya ko man nakababain. Si kamot Tirio, ala, mangantay kit din. Tani, madamdama, awisik di kiti ubing, tayin kami agpasyar, kalpasan ngayon ka makimisa. Kat baka kahit mo ti sumurot. Ha? Saan ka di nga nalabes una yun, tiraramidin para ka di kiti anak ko. Ay na, pakaragsakak kunak tuman kengkan.
kanya kahit mo't sumurot. Umay kan tatang. Tap na naragragsak no adu tayo. Oreta saan ka na nabarteken? Wah. Ay na, saan ka ngagpanunutin? Uwen ko namon. Sige, Arlene. Masobrama na yun, kabagis. Awawatin na kamalatan, kabagis, Nick. Amamit nga ang gaita. Nasakit pala para kanya. Di pupusay, di asawak. Wen, maawatan ka. Angim na Kasan nang tumandi kiti anak mo nga rudain. Agawid ka nga na barbartek manayin. Kat kasanom nga maasikaso ida. Ano balin ta? Kabailan mo di kita anak ko. Ay, kabailan daw, no? Namaem nga da mga sikaso kadakwada. Ninong, dakay kayam dita. Ay, mangmangil ko at isaritaan nyo, iti anak ko, nga ninek. May kakit din mang siya, tatang. Kay isan, sa anak nga uminom iti arak. Sagpabid sa laing panaginom ko. Si kama, tiriyaw, baraw. Ay na, kanayong kabagbagaan, di ka madumdumngag. Ninong. Kaya, ibagang manahin nga, di mo pa'y nalipatan day di asawam. Kaado ba't iti mabali mo nga rami din na wagas tapno no malipatam nga saan nga agbarbartik ka akadayon. Magkakaasi di kita anak mo. Eh, gaputam mo nga adda ni Arlene nga mga sikaso kadakwada. Adda ni Arlene nga pagkamangan da tunggal mabartik ka. Ipakarom mo ti uminaw. Nga, may ninong. Kanayon na kasirsermunan. Ay ka talaga nga sermunan ka. Tasyak nga ro, ti may kadwa nga amam, gaputa anak ka iti budyag. Ninong, nagrigat nga malipasan sa iti. Kasi, iwat pati kulaw, iti asawak. Wen, amog day ta. Maawatan ka, tata, nakitak ide, no kasanong dinungdungom ti asawam. Kasti kunak, ibagak magingkan, kasta nga talaga ti biyag. Ada oras tayo nga panangipulang ti bulo da biyag iti na marswa. Kat imun unalaing day di asawam. Ada tayo maud-udi tayo. Agawid ka kidain. Sa mga sobraan ti inumaw. Ay, kababain mat kina Arlene. Numasansan nga kasta ti mapasamak nga ison ti mga awer kin mga asikaso dagiti anak yaw. Anak mo. No kaya't mo agad di asawae ma. Untap no awan ti problema ko man. Anya, ninong. Ay kat no namaimlatan nga ni Arlene ti mga asikaso ka dagiti anak mo. Di pa lang asawaan tapno no awan ti problema. Awan ti masao at taon. Uwan mo't kidi kabagay. Susto ti ko na ni tatang. Ay, kursunada na kamuday jay. Tila bagbagamot kabagis. Isaan man, madlaw ka. Aglalo ka, magustuhan mo dagiti anak mo, hindi mapanidya balay ni Arlene. Single ni Arlene. Awan ti anak na. Wala ninong. Saan nakasgari na nga sukatak day di asawa. Kaya saan ko matibaga nga sukatam? Kat pagbalinimlatan nga live-in partner mo tapno no awan makunada nga mga aywan isot mga aywan kadagit anak mo. Huwag mo't kaming kabagay. Huwag ko na mo. Tapno dakatakta ko na yun mo. Parang analistom amalipatan di asawam. Di amin tatang. Aywan itatatamal lang nag-agree. Baraw ka. Umay mo kadisok mo na hindi kita anak mo? Kuma, Arlene. Api nga naklaat ka. Api nga, kasla ka lang nakakita ti al-alya. Ha? Uy,
Kasarsarita ka. Apis sa balit na kay turungan ti imatang mo. Kwa. Sika dati po unti barukong ko tikit kitam. Ha? Ay, kwa. Pasensya kan nasanaya kaming kasi ti panagat-arwat ko na daklaing ti balay. Ay, mabaling ka di nga, iawid ko, nagkita anak ko. Ay na, agtugaw ka pilaeng. Sigurado nga di ka pinamigat. Nangan di kiti ubingen, nangan kamin. Ngem, adadadyali ko, dagaayam da. Umay kanta, idasarang ka. Tamangang ka pa sakbay mo nga iawid di kiti ubing. Ha? Ay na, umay kakit din. Umay kan, ay, di naguyudin. Ay na, no di ka pa guyudin, di ka umayin. Umay kan, agtugaw kan, idasarang ka ti kanam. Nagluto ak itiya, tinolang nga native nga manok. Magustuhan kami di kita anak mo. Ken sigurado ak, magustuhan mo isumat ti ko na di kita anak mo. Agyaman ak Arlene. Talaga mabisbisin ako. Anya? Pudno ka di tiimbagam, baraw? Ninong. Marikrik nam nga. Marigregregtirik nam kini Arlene. Kasla ka dyan, Ninong. Saan ko mga rumbang? Apa, ikit adda mo ton makatawan nga nasurok. Sipod pimbusay day di asawam. Unim kaslang panagrik na kit. Panagrik nam ka day, kat kasla ka lang. Kasla mo lalipliputan day di asawam. Kasla ngagpaiso, Ninong. Ay na, unay kamatan barok. Di maganday di asawam. Kat numan makita na ka, nga kaslat ka sa saad mo. Ay kayat na pa'y siguro ang agsimpa ka manan. Tapno adda mga sikaso ka na kay nga agama. Ha? Well, mamati ka kanya. Numan mangmangag na ta, ay di asawam. Numan makikita na ti amin nga mapaspasamak ka na kayaw. Kanunungan na unay no agasawa ka manan kat ni Arlene ti isukat mo kang kuwana. Ninong. Ay na baraw, di ka nagpanunaw. Umuna-unay, kursonada na ka. Dahil nga Arlene, ta saan namot nga aramiden. Ti aramiden na kadakay nga agama. No awan ti marit na nga panagayat king ka. Nga ta, Ninong. Wan, mamati ka kanyak baraw. Kung may pa, may kadwa arasaon. Balo ka, single met isuna. Saan nga tangalis to ti amin, Ninong? Anya ti kahit mga sawan baraw. Mga nagbabawi at tulayan ka maudyanan na. Kaapay ko mga agbabawi ka kat nasaya at mo ti pagpakita ni Arlene king ka. Kadakay nga agama. Mga no italaing, Ninong. Anya? Mga no nasaya at laing ita. Ngem. Ito nagangay kat rumor to tinalaad nga ugali na. Ay, anya kumamot tinalaad nga ugali na. Di tayo laan mo, Ninong. Tano apay mo't nga namin talong nga nagasawan. Saan mo't nga nagbalin amin nga relasyon na. Ay kita, siguro basol dagiti lalaki. Saan siguro nga adda ni Arlene ti problema? Ang kaspagarigan lang, Ninong. Amangan mo't no, adda madi nga ugali na, wano adda madi nga something kinkwana no apay nga. So nga, rason no apay nga pinanawan dagiti mununa nga kinarelasyon na. Kas kumaitian niya, si kamod baraw. Diyak arod amo, Ninong. Malaksi diti na saan nga napintas nga ugali. Mga no adda pa iti aramid na nga. Di kinayat dagiti mo na nga nakarelasyon na. Kas kumaitian niya baraw. Diyak arod amo, Ninong. Ay na, tila adakit nga panunutam. Tikid di nasisita, nasaya at ti pagpakita na kang kaita. Agkat agpanpanunot kamit iti negative nga may. Positive nga min ti panunutin baraw. Kung naragsak dagiti anak mo, tunggal adada ijayan ti balay ni Arlene. Tunggal asikasun ni Arlene ida. Tunggal ipaspasyar ni Arlene ida. Tunggal pakpakaran na ida. Ba naggasika ko mati mga aramid nga amada.
Ay na, adu pala nga panunutam. Ag desisyon kan, sagbay nga maladaw ti amin. Kaamangan no mapalos pusam ni Arlene ka maibawing na trick na ti sa bale. Bakakit kagura na kadagiti anak mo. Ala, panunutik na sa hat ninong. Saan nga si Asileta nga banag? Ay napanunutin pa lang. Di kakit asawain na rin. Total agkaayat ang kaimot taon. Problema karon ninong. Ay na problema. Adula unay nga problema. Tarkok kakit di ah. Kas kumaitian niya kabagis. Jakarta mo kabagis. Saan mo't siguro nga naalas ti ugali na ta. Naanos mo't kadigiti ubing, digiti anak mo. Isungarod, kabagis. Ang imburbur tsa kanyat. No apay nga, na kadun ti nakarelasyon na nga pinanawan damot. Amang ano, madiking kwa na. Kas kumaitian niya. Yakam mo nga raw. Baka panunutim siguro. Saan nga makaanak? Ha? Nga siguro saan nga makaanak? Anya. Baka baog iso na. Ta pinanawan digiti mo na nga lalaki ti biyag na. Ta saan nga makaanak? Saan mo't siguro nga problema kan o di agkaanak ni Arlene? Kabagis. Ta adamot yung duwang anak mo. Nga ibilang nang tumutin nga kasbukod ng anak. Umat kidi saan kumit kidi nga gagaran ti maadaan pa iti anak. Ti malimportante kanya ti adda katakta ko na inay ko ken adda kabatangak nga mga awir mang padakil kadagiti anak ko. Iso nga rod kabagay tutupamon ni Arlene. Ken nakakadkadlaw nga kursunada na ka. Ken magustuhan mo digiti anak mo nga iso ti agbali nga may kadto nga inada. Nga mga amangan no adda banag nga madiking ko nga rason no apay nga saan nga kinayat dagiti mon una nga lalaki ti biyag na kabagis. Kas kumartian niya kabagis. Yakaro dam mo. Ay ket alangan mo ngayong kasaludsuden kadagiti imo na nga lalaki ti biyag na. Mapanpanunot ko nga rod data kabagis. Ay na, saan mo nga aramiden data kabagis? Mga no anyat panunutin dakig ka. Apay ket din nga pan mo damdamagan no anya itiya nangisinsinaan da king ni Arlene. At least maamuak no apay nga insina da iso nakabagis ta jacket nga agbabawi ka maudyanan na. Hay nakabagis. Adu pa lang nga pampanunutem. Tutupam kit din. Tapno awan ti pampanunutem mo nga problema nga no sinod mangaywan ka di kita anak mo. Tapno ada kabadanga mo. Sabagay, kabagis. Adamatin mariknak nga panagayat kini Arlene. Tatunggal mapangkusukunin di kiti ubing. Sabali ti marikriknak. Lalo na makita, tipuon ti barukong na kabagis. Kulakto, ba't kabagis? May, api nga ron nga igawid mo ti riknam. Wunmat kidi napintas ti pamagi ni Arlene. Nalapsat isuna. Oh, kat siguro kat saan mo't kadakas ta, balo ka matan, single mat isuna. Sabagay. Ang mga nabangsit, kili-kili na. Anya, nabangsit, di kukwa na. Ay, tilada nga pampananotem ka bagis. Ay, kaabay. Baka isod nang isinsinaan da kay ti lalaki, itibiyak na. Ay, napartikan ka bagis. Apay pampanunutom da ita. Kit-kit ko lang mo din masigurado ka bagis. Sagbay nga agdin na kami mga nagbabawi tulaing no, maangot ko doon nga, malabangsid kayam, di ko, ay kabagis. Si kamot, saan nga nasisita detan, gansamot siguro nga nabangsid. Ayos, kanahin ko mo't makita no ko nga, kadigdigos na. Saan lang nga maminsang agdigos ni Mesal daw. Adiya,
Abi si Butam di pa nagdigos ni Arlene ka bagay. Ay saan nga kasta tikait ko nga sawon ka bagis. Ikait ko sawon. Numara na nga lumabas sa KJ Balayda. Kadigdigos na. Saan lang nga maminsan siguro ang digos si may saal daw. Nadalos di pa magina. No kasta. Saan nga na bang siya? Ang diyak sigurado. No, diyak maangot, diyak mamuan. Ay, may salati arhamidem ang muam ang utem ang toto pampailan. Mala sige ngarutin ka bagis. Ha? Anya? Sige. Toto pa ako ni Arlene. Sa anak mo't siguro kagura lay di asawag. Maawatan na mo't siguro. Tapag sayaatan mo't laing dagiti anak me. Dahiti pa nakiasawak manen. Ay gawuna ka bagis. Agad may sakto nga kararagsakan. No adamanin kataktak ko nay mo. Kabagis. Talaga tatang? Talaga tatang? Wen, Vincent, Bibian, anak ko. Dito yung nagyan ni Tita Arlene? Dito balay tayo? Wen, kinsikun king kwa na, sa paminsan, hintay mo't agyan ni balay na. Ito talaga abay tayo mula ti balay. Ay, yes, kaya't kulaunay, tatang. Kahit nasawin tatang, ni Auntie Arlene ti may kadwa nga mami mi, nanang mi. Mapanakasta, Barok. Yes! Uy, ading ko, Bibian. Adamanin nanang ta. Uwin nga rod, manong. Kahit kunin ni Arlene nga, agbalin nga nanang ko manin. Ngamin kit awan mitin, di mo na nanang ta. Uwin nga rod, ading ko. Uwin. Ang kayo na excited. Tani, umuna pala rabi nga umay makidin na kada tayo. Ni Auntie yung Arlene. Kat, sabi ko saan kayo naglukluko? Saan yung apain suna? Saan kayo agar-aramid? Iti pakaluksawan na. Win tatang, urita nasingpit kami mit. Nasingpit mit ni Auntie Arlene kada kami. Ala, yan tangay kat agdan na kami, nagdidin na tayo. Kat ibilang yung may kadwa nga nanang yun ni Auntie yung Arlene. Awagan nyo itinanang isunan. Ay, kaya't ko unay, tatang. Nanang Arlene? Nanang Arlene met iawag ko kinkwanan, tatang. Ay, yes, magustuwag unay, tatang. Agyaman kami, tatang. At sabi ko matatang, di ka to agbarbarteken ta. At damat ni Auntie Arlene, ay ni Nanang Arlene kung nag-ayam. Narod, tatang. Yay! Yay! Sabi ko sana ka nagbidot iti desisyon ko. Sabi ko tamawatan day di asawak ti pangid din ko. Pinanunod ko lang di kiti anak mi. Tapatsik nga nasasaya at matlaing ti kasasaad na. Ken kasasaad mi nga agama. No adda ni Arlene nga mga sikaso kada kami. Diyos ko. Addan iti banyo isuna. No pa'y saan kami nga nagkasar. Nga nagkinaawatan laing tirik na kin puso mi. Ibilang ko dito damo nga rabi nga panagdin namin nga. Kaslapan nakahanimun min. Kadya ka mo na niya ti mapasamak. Nagadudigit agtartaray ti panunot ko. Kang ronaan na lang unay no. Anya, rason no aping saan nga nagbalindigiti mo ng relasyon na. Diyos ko, sabi ko matasaan nga pudno digiti mapanpanunot ko nga. Nga adda, sana kaya tilalaki kinkuha na. Baka adda madi nga angot na. Ang saan mo siguro, nakabibeg di banyo nga agdigdigos.
Ang imong kasayatan na. Ang utek to. Ang utek to madlaing. Ipasimplek to nga ang utek tapno di na madlaw tapno saan nga mabainan. No ugali na. Masaya at mati pagpakita na kada kami. Ken anya ko mati maganap na no. Itilaing ununa na nga nasaya at kada kami kat kamaudyanan na ipakita nanto ni naalas nga ugali na. Saan kami met nga nagkasar. Taday tamo ti nagsaritaan mi. Maud-udin ton di pa nagkalay sa mi. Isu nga dapat panawin kin gundaway ko nga paliiwat isu na. Ngimarik na. Adan panagayat ko kin ni Arlene. Nangrunang kit nabayagin day di naudi nga dapadas ko. Nangrunang kit makita. Napintas ti pamagi ni Arlene. Napintas ti rupa na. Napintas amin kinkwana. Ha! Diyos ko. Hindi tan. Ada isunan. Oh my God. Tagid datan, Arlene. Pasensya kan nung nabayaga ka nagdigos. Talagang mapayaga ka agdigos ngamin. Talaga nga, kaya ko nga ti mabang aranak nga permi sakbay ka maturog. Ha? Ay, awantian yaman na kanya. May mayat pikid din nung nabayag ka nagdigos. Ha? Tapay mo. May salat kahit nasawin no ko ha. Anya ti kahit nasawin no ko ha. Ti kahit nasawin na banglo ka. Ang uteng ka man, Arlene. Ay! Si Kamat nagalisto ka. Uy! Tiryo! Nabanglumat. Nakabangbanglo. Nukasta saan nga nabangsit. Nukasta saan nga isotraso no apay nga insina dagiti lalaki ti biyag na. Ha? Ada ka di bagbagam? Ha? Awan. Kwa. Nagbanglo ka ko na, Arlene. Talaga nga nabangluak. Ken kaya't ko launay nga nabangluak para king ka. Tiryo. Ha? Unay matan. Aping nga. Agat atail ka. Kwa. Pasensya ka. Gasla ka agner-nervyos. Ha? Gagangela siguro. The first time ta, Arlene. Maawatan ka. Ngayon saan ka nga nervyos? Excited ka kuma. Para iti dahito nga rabi, Tiryo. Mabalin mo nga agkan dagiti pipig ko. Ken saan lang nga dagiti pipig ko, ti mabalin mo nga agkan. Ha? Makaamukan anyat kahit mong aramitin. Tagikwain na kita nga rabiin. Tiryo. Uuwi na rin. Agkakaro din na kitibibig mo. Sige. Nalaing nga makiinagi ka. Panunutik pede di. Amangan no saan nga nalaing iti kama. Amangan no saan na maparagsak dagiti lalaki iti biyag na iso nga pinanawan da. Amangan no kasla dati amamok nga di mangmangan nga di na kayat ti rumabaw, di na kayat ti agbayag no 60 pagsasalitaan. Dati may isa nga kanayon nga agbibuya kanayon nga agbibuya ni Mimi. Wow. Daytoy ati barukong. Mabalin ka di nga malak ti barukong. Mabalin amin, Tiryo. Mabalin amin. Saan mo nga ipagpakada? Ay, uwin. Sige. Tiryo. Arlene. Arlene. Mabalin ka din nga.
Pumababaag pa eh. Anya? Anya tiket mo sa uwan? Mabalin ka di nga. Kanek dito dito bibingkam. Ay, kit mamalin amin kung nakmatking ka. Ha? Okay laking ka? Uwen, tiriyo. Ha? Okay lang kanukin ko na. Di kay nasawen. Kumpiyansa isuna nga awan ti maangot ko amati. Ha? Oh, sige. Alaman nga ron. Tangutik man. Oh, wow. Nabanglo. Oh, oh. Aping angutam. Ti amok manok ka nam. Ha? Ay, wow. Gagangay lang nga angutag ba't sagbay ko nga kanan. Uy, saan nga nabang si data Kanahin ko ang bugbugwan data. Kanahin nga nabanglo data. Kas makita, kanahin nga maahitan data. Ha? Ay, ngagpaiso. Apo nagbanglo ngagpaiso. Ako nagganas. Tiriyo. Tiriyo. Garaw ta. Dila mo, tiriyo. Nagganas, nagbanglo, naggalo. Nukasta. Saan nga nabangsit iti kukwa na? Iso nga saan nga iso trason no apay nga insina na kiti lalaki nga itibiyag na. Anya nga ta. Amangan no di na kahit timangan. Baka di na kahit timangan iti hotdog. Kasayata na siguro kat iupresar ko. Arlene, tiriyo. Nalpas ko na kinan ti bibingkam. Baka kaya't mumutimangan ti hotdog. Ha? Ay, kituan ha. Day talagayam. O sige, ha? Agdatakan, tiriyo. Talaga? Arlene? Uwen. No kinan mo tayo bibingkak. Kanak mo ati hotdog mo. Ay, sige nga ron man. Arlene, unay tilaingnan. Permi nga isagad na. Nagganas si Arlene. Nukasta. Saan nga ti sex ti rason no? Apay nga pinanawan nagiti mo na nga lalaki ti biyag na. Tanalaing mo't ni Arlene. Nalaing mo't. Mabalin ka din nga rabawang ka. Kaya't tapay ka ti rumabaw. Diyos ko, saan nga kasla dati amog. Saan nga kasla kinimimi nga din na kaya't ti rumabaw. Uwan, Arlene. Mabalin mo ti rumabaw. Mabalin mo ti agkabalyo. Sige nga ron, tiriyo. Tiriyo. Rinugyan natin nagkabalyo. Diyos ko. Tiriyo. Naglaing. Medyo igiling-giling na pa. Diyos ko. Arlene. Tiriyo. Arlene. Diyak agbabawi. Na karelasyon na kika. Tiriyo. Diyos ko. Diyak agbabawi nga nakiasawa akmanan. Tiriyo. Arlene. Tiriyo. Arlene. Tiriyo. Nakaragrag sa aglaunay, Arlene. Saan lang na minsan ti. Pinagpapastay ti ragsak. Anya kayang pa iti round 3? Ha? Ay kwa. Uri umanay taduan. Itangarabi, Arlene. Nakapoy ka maggayam? Ha? Ay, saan mo ta? Kabailak pa ang aginan na tabiit. Maturog tabiit. Sa bagay, uray siya kat makaturog akmatan. Uwin, kasaya ata na maturog tapilaan. Kat na agreing tantong bigat. Damo nga aldaw nga agden nata ka sa kasawa.
Pag binadangan tan, dagiti anak ta. Uwen nga paiso. Excited akmat. Ta, may isa tayo nga pamilya. Excited akmat nga. Agbaling nga may kadwa nga ina dagiti ubing. Kasta unay ti ragsak na nga rod. Kasti ko nak. Sa anak nga nagbabawi ti pangidin ko. Gaputa ipatpatig ka unay-unay, Arlene. Ipatpatig kamit unay-unay, Tirio. Maturog ta ka ro din. Sige. Good night. Agitan ta nga maturog yan. Kwa. Umuno na kalatan. Narigad ko maalat turog ko. Sige. Doon makaturog ka. Maturog ako tumitin. Bahala ka sapain ta maturog ka adagos ta sapain ta ti agriing siyakto ti agluto pag tinulungan tan tumat ti aglaba uwan ken ti tulag ta ijamon iti sobra nga panaginom iti arak uwan Arlene para king ka para kada kayo iti anak ta agyaman aktiryo good night good night Saan naglagi di agbabawi. Di dahiti nga damong pala nga. Rabi nga kayda kami. Agdin na kami. Kasta una yung tiragsak ko. Napukawin ti amin nga panpanunutag iti panunot ko. May papan iti rason no. Api nga insina di iti mo nalalakid biyag na. Siguro. Naira na lang siguro nga amin nga nagbaling nga karelasyon na kat saan da nga map-nek iso da siguro tinagloko da siguro mading aramid da kat saan siguro ngagpaiso nga dagiti lalaki ti nakisina ka kini Arlene no dikit ni Arlene ti nangisina katakwada ta para kanya perfect ni Arlene para kanya awan iti madi nga maibagak ken kuana iso nga nagalisto nga naregreg-tirik da ken kuana ni unay mo daytan ni Arlene piksa mo dito pa nagurok na ni sa pala umutot ni mo daytan iso mo ta iso mo nang agpaiso dita gururok babaw maturog ak malaing anya pa daytan agranamot dita utot kin ba ito gusto ka saan tagarga makaturog ita kastoy gayam ti pa nagturog na dahil yung Arlene ni Unay mo daytan. Ngari ka. Diyos ko. Unay mo daytan ha. Nakarong mo daytan ha. Diyos ko. Madyak sahot makaturog ka daytan ha. Unay mo ta. Ngari ka. Sakit makaturturog ako. Diyos ko ay. Hunay mo dito. Nagkarot tayo. Diyos ko. Ano yan dito? Hunay nga babae dito yan. Diyos ko ay Wen kasi yung naibagak na isaok nga perfect ni Arlene para kanya. Agingga nga nangig ko no kasano nga agurok tunggal maturog nga sumabay-bay ti panagutot na unay mo tayo dyan.
Kabigatan na kasin yung saan ko nga naibagakin ko na deta nga naduktalak. Mabainak nga magibagak ta baka mabainan. Ngem sibo day di nga rabii sa anak nga makaturog nga nasayaan. Numet umuna ka maturog, riingen na nga riingen. Tati kano kayat na agiddan kami. Ngem di kinagpaisuan na kasin yung talaga iranrantak nga umuna maturog. Tanusyak ti udi maturog, sigurado lakit din nga jak makaturog. Manumit nga rabi nga napuyatan na. At dapat dagiti rabi nga, gaputa makaturog, wag launa yan, napanak nakisilid ka dagiti anak ko. Kat banag nga nagapapaan mi, tadyak makapanunot iti rason no apay nga. Tibagaklatan, mailiwak lang ka dagiti anak ko kunak. Jakmat may baga-baga nga nagpigsat urok na, nagpigsat utot na, nagbangsit pa. Tadyak amo no kasanok nga ibaga nga saan nga mabainan kan agsakit tinakam na, agsakit tirik na na. Kahit mapanpanunot ko kasi yung dakkel ti posibilidad na nga daytoy nga banag tirason no apay nga pinanawan dagiti mo nga lalaki ti biyag na. Ala, saan ko matkidi nga panpanunutan nga panawan ni Arlene, tanapatig kanyak ni Arlene, napatagmad ni Arlene kadagiti anak ko. Ngem day ito ilaunay ti problema kasi nyong kata kasi lagdua-duak mo nga mangikasar ken ko na, mangigalot ti bagik ken ko na ta. Diyos ko, amangan no into no maminsan saan lang nga utoten ta amangan no adda pasurot na. Kasano ka diya kasarita ni Arlene Casinyong tapno amuna tapno aware isunan anya nga talaga ti problema no anya nga talaga ti problema mi deta lang mutket talaga nga deta saan ko pa nakaturog gapo iti nagpigsa nga urok ken utot na ada ka di banag nga mabalin mi aramiden tapno may kat deta nga panagurukin panagutot na nasken ka di nga agpa-check up isuna angem kasanok nga ibaga nga saan nga mabainan dagita digiti parikot ko nga agtartara iti panunot ko kasin yung nga mangbarburibor launay iti panunot ko amin apo Diyos ko ay iso nga nagtaklinak iti programa taamangan no adda digiti makarelate kada iti nga parikot ko si kakasin yung masaludsod ko man mangutot kadimot ken managurok ti asawam numanwen anya ti aramidam tapno no makaturog ka na sayaan pinadas ko meten ti aginom iti arak ti talaga nga ipenek ko tapno no makaturog ak adagos ko na angem pagapaan mi met no masobra ak ti panaginom ko dahil di nga rod ti pakasarita kasinyong kata sabi ko maikandak iti balakan. Iyo na kung dagyaman kadagiti makaited ti balakad kadagyaman ak ken kakasin ti anos ken laing mo nang ornos ti surat ko ken ti pakasaritaan nga sapay ko mga kada na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak kadimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toy di makaturog unay ti rabii ti Rio iti Isabela. Hay, biyagaya.